Hello guys, welcome back. Mentang idang dana lenti bat ngimut benalit bama nginalit tang mangish parahi te saya pet mangiyalit ha ngilak pai bat ngiawan bam hang le harum pai ime guest house and cafe te ale nganyalam ya phishapa. Marsin rung hi ngalas ngokumen bad yap biye dia kan ya jaka. Hai. Hang ni lada pidan kam khawai kum ki birthday ne kinu ki event pila ban book lupa bat follow ya ka page jong ki Instagram ban tip kam banya. Tementa ngin order no kabam namar bangila ngok thangan ma. Betul kan kami ni. Pandu ngang ini kok ban spaghetti kan ban bat kat bang idang up ya kabam ngilanang Leit pet kai bat shander sa shalor. Wow, pet ka view nang ni screen bahan dai. Ngin pong no ki juti bat ngin Leit no shapa namar kabam ru kalapoi artan. mahal.
So good. Cool coffee. Dia baru ya kuah itu para baar jonga ini deh. Hai. Mau bahabril tam nani terus para. Kabam kalong kababang hadu kata-kata hadu bangim i syuatang kenderung ilak kurlut pelan mah. Dia tangkat ni ke video kelakon, ku play shibun me play pet hadu bandakot. Min saya sempat haki weki video. Bye. Sungguh bahasa like, share, but subscribe more.